Kao što možete vidjeti, počeo sam da pravim nešto, a tu nešto je kavez za prepelice. Obzirom da su prepelice počele da mi jedu jaja, rešio sam da im napravim kavez koji će sadržati 3 nivoa u koji će moći da stane oko 60 prepelica, pa ajde samo da ga napravimo. U februaru se sjećate da sam izlegao prepelice i sve je dobro išlo. One su vrlo brzo rasle, nakon toga su dobile i prva jaja, odnosno pronele su i mislio sam da će sve to biti lepo. Napravio sam im kavez koji je podni i tu su mogli lepše i lagodnije da se kreću, međutim počele su da jedu jaja iz ne znam nijakog razloga i već evo duže vreme, odnosno već sigurno mjesec dana ja od njih nemam gotovo ni jedno jaje u toku dana. Tako da sad ćete sa mnom da prođete kroz cijel proces pravljenja kaveza. Vjerujem da ću vam dosta koristiti to, obzirom da je jako mala površina kaveza, a dosta prepelica stane u isti. Kao pod kaveza koristit ću ovu žicu jer je jako dobra i preko nje mogu jaja lako da skliznu u deo sa kog ću otkupljati jaje. Prvo obeležavam mjesta na kojima ću seći letvice, a zatim za sečenje koristim brusilicu sa nastavkom za sečenje drveta. Pored sam sad sklopio glavni ram, jedan sa prednje strane i ovaj drugi ide sa zadnje strane. Ovaj deo kojih ima 3 je za jaja, odnosno pod, tu će ići mrežica i nakon toga će se jaja slivati, to jest silaziti ovdje dole, samo što neće biti ovoliki pad. Sad ću vam pokazati kako pravim pod. Koristim 3 letvice od 63 cm i 2 od 100 cm. Obratite obavezno pažnju na mjestima spoja letvica, jer će ova duža ujedno biti graničnik za jaja. Na drugom kraju letvice spajam tako da budu poravnate i u istoj ravni. Žicu obavezno postavite tako da je gornji red žice upravo na graničnik. Treći pod je gotov i sad idemo na izradu vratanaca. Za njihovu izradu nam je potrebno 2 letvice od 100 cm i 3 od 14 cm. Potrudite se da budu što čvršća jer će na njima biti i buduće hranilice. Iako su naizgled vratanca gotova, posao tek slijedi. Sad sve ovo malo ima smisla. Ovdje ovaj deo, tu će prepelice jesti, ovdje ide prostor i onda ide na to ovaj pod gdje će prepelice i nositi. Onda ide još jedan red i onda još jedan red, ukupno imamo 3 nivoa. I danas je drugi dan izrade ovog kaveza i imamo jedan problemčić, to je da nisam našao odgovarajuću mrežu za ovaj deo gdje treba da prepelice nose. Pa sam rešio da ovdje bušim na razmaku od 3,5 cm i da onda tu stavljam ovu ovdje žicu. Ovo je iskreno bio mukotrpan i pipav posao, buši, provlači, zateži, seci, ali na kraju sam uspeo. Da vam budem iskren, možda je najzahtevnija bila izrada ovih ovdje preki od žica. Te zato da stavljam farmer pletivo, ali nisam mogao nigdje da ga nađem, da ga kupim. Najteže mi je bilo ovo raditi, ali ajde, idemo sad dalje. Što se ovih podova tiče, kuda treba se potrljaju jaja, ja ovdje na 21 cm od početka bušim rupu i ovdje negdje pri kraju da bih spojio sa ovim glavnim ramom. Sad je ostalo da se postavi žica i da se cijela konstrukcija lepo učvrsti, da postavim hranilicu, da vidim šta će za pojelicu i onda je to to. Gotov kavez. Tako da imam isto i ove pod dole da stavim, ali moram da mi doći neki lim staviti ili OSB ploču. Namjerno sam širinu kaveza promenio na 100 cm zbog ove žice da je ne bih krojio još dodatnih 25 cm, pošto ste vidjeli na crtežu da je drugačiji zapravo isprava bilo, tako da ovo mi je tačno na knap.
Montiranje žice vršim pomoću šrafova sa širom glavom. To mi je dosta ubrzalo posao, a i dosta je čvrći spoj nego sa kukicama. Inače, ovi šrafovi su veoma dobri za sve tipove mreže koje stavljate, tako da lakše je s njima kucati nego zabijati ekstrčiće ili one male kukice. Sečenje žice sam odradio pomoću brusilice i nastavka za sečenje metala i to mi je također ubrzalo dosta posao jer bih u protivnom morao makazama ručno da sečem. Ovdje na spoju stubova i poda sam koristio šraf dužine 10 cm koji sam postavio na 21 cm mereno od graničnika. Nakon prečišćivanja i zatezanja, kajavac je dobio svoju punu stabilnost. Već sad popravimo pravi oblik. Napravio sam vratanca u koja ću da ubacim prepelice. Ovdje ima lockdown, naravno ne mogu da uopšte izađu odatle. Zatim tom pravim hranjelicu koju ću vam također pokazati od čega sam napravio. I ovdje sad što se tiče žice ostalo da ovdje gore uradim plafon i to bi bilo to. Za izradu hranjelica koristio sam PVC cev prečnika 75 mm i dužine 1 m. Sekao sam brusilicom i recimo da sam uklonio 1/3, odnosno ostavio sam otvor oko 5,5 cm kako bi prepelice mogle lakše da jedu. Također kupio sam i PVC poklopce koji su tu da hranu drže na mjestu. I evo kako to sve izgleda negdje pred kraj. Ostalo mi je samo da uradim podove, ali evo na taj način, tako što podignemo vratanca, ću ubacivati prepelice unutra ili ih vaditi, sad sve zavisi. Ovo će im biti hranilica, PVC najobičnija cev, FI 75, dužine 1 m, ali sam morao da kratim za ovu dužinu ovdje, jer mi treba da mogu da otvaram i zatvaram vratanca. Ovdje dole idu posude, to će biti neke stalaže gdje će se sakupljati izmet, ali ajde sad da mi ovdje probamo i da ubacimo par prepelica da vidimo kako je sve to kad neko od jedinki uđe, da ima veliko dobrovoljac ovdje. Evo da ćemo ove dve, da ćemo ih ubaciti. Evo ga, ajde, jedna, druga, to je to. Ne znam da li će sad ovako, mislim da će moći lagano da jedu odavde. Tako mi se čini. Ne vjerujem da sam morao da ovo dižem. Svako ćemo probati. Možda mi tamo leže ovdje da se ovaj deo iseče. Ali ajde, provjerit ću. Sad ćemo cijepiti ovdje malo hrane da imaju. I da vidimo na kraju da li će moći lepo da jedu odavde. Dok ja proveravam prepelice, otac je priskočio u pomoć i od starog lima isekao je dno koje ću koristiti kao policu za izmet i razni otpad. I evo nakon 2 dana kavez je u potpunosti gotov. Imamo ta 3 nivoa, uradio sam dodatno i ove ovdje police gdje će se izmet deponovati. Ovdje su pojelice, one sa temuom, 2 komada, 3. komad treba da tek doradim, ali za sad će drugi i gornji nivo biti popunjeni. Treba da sad prebacimo ovo dole i da prebacimo polako i prepelice i treba će njima sigurno par dana da se naviknu na ovaj sistem, pošto sad doslovno ispod njih nema ništa osim žice, tako da nisu više u bodnom sistemu. Šta eventualno mogu dodati, to je ovdje neki sunđer, nešto, pošto bojim se da jaja, da se ne zalete mnogo, da se ne razbijaju ovdje.
mada pad nije nešto puno veliki. Gledao sam da bude negdje oko 8 do 10%. Možda sam mogao malo manji, ali nikakav problem, to se lako ovdje podešava. Samo se ovo diže, spušta, ništa strašno, tako da nadam se da će prepelicama ovaj kavez značiti, a i meni, boga mi, zbog jaja. Ostalo je samo da kavez prebacimo i uselimo prepelice u novi dom. Evo, prepelice sad skroz premeštene ovdje u svom dijelu gdje mi koke nose, to je i morka. I evo, prva jaja su već sneta. Nisu pojedena, nisu polupana, pa ću sad moći lakše da ih prikupljam i da na kraju i prodajem. Svaki deo ima po 12 ženki i 3 mužijaka. Jedan mužijak mi je višak i jučer mi je jedna prepelica provukla se tu ispod, da se sastavlja žicu i nestala, nemam pojma gdje. A ove temo pojelice su mi za sad dobre. Vidjet ćemo možda napraviti neko crevo pa da puni, da sklonimo ove kantice, mada i ovo radi posao. Ovdje čujem nešto da luka, kada ono prepelica. Mir. Ovdje. Vraćena je unutra, pa da neće izgakati više. Gdje ćeš? Alo, gdje ćeš? Samo da ga malo ne diraju, pošto mislim da se sva jaja zametnula. A kave smo jedva uneli ovdje, obzirom da je visina kave za 170, a visina ovog plafona koji je rađen pre x godina je 175. Tako da sam jedva smo uspjeli da ga ubacimo. Jesmo na kraju stala taman. Evo, dok se malo opustila, klopaju, sve su pojele i gore i dole. Pa u jednom momentu kad budem proširio ću i tu dole napuniti. Ja svakako i ovdje imam prostora. Površina jednog ovog nivoa 4000 cm2, a neka mera za jednu prepelicu je oko 200 cm. Tako da u svaki ovaj nivo staje maksimalno 20 prepelica. To bi bilo to za ovaj video. Hvala vam puno što ste gledali, hvala vam na podršci. Novi gledalci bih pozvao da se pretplate na kanal i vidimo se u nekom narednom videu.